یکیتیا ازدین عفرینه و یکیتیا جنین ازدین روژاوا لکانتونا شهبا ججنا خضر الیاسکو به ناوی بخون تیناسین بشه یکی پیروز کرن. ججنا خضر الیاس یک ججنین پیروزین اولا ازدایتیه گه. ازدی هر سال ده هفته دویمین اما ثبات ده و ججنه پیروز دکن. شهیا یکیتیا ازدین عفرینه و یکیتیا جنین ازدین روژاوا لهولا میتان آنافچه احداث هاتل دارخستن. شاهد دقیقه کاریز گرتن دست پیکر پشتره لسرناوی یکیتیا ازدین عفرینه ریوبریا کانتون عفرین و شهبا آخافتن هاتن کرن و تیده ججنا بخون لازدین سوریه و ین لدرفی ولات هاتا پیروز کرن. شاهیا ججنا بخون به خوندنا دعاین اولا ازدایتیه جالی کوما شهید جیندا و جوانین یکیتیا ازدیان عفرین شهبا و بداوی بو. طبي إيرو وك في روجي أم ججنا بيخوني خضر أيلس أم بيروز دكن طبي رغمي كو زحمتيكو وك جالي عفريني رغمي إنه كشبارية وان كورونا شهبة لإيرو أم دبينين كومبوني بجرساي جالي ما يكون فر حاضر وميبانن حمود دفرن كوت كورو خبات سوزي دكور دكن أوجي بشتار ببو يعني راستي وتايا في ججنة وتايا في حسكرني كود داخل كرن تجري دجمن كورا ما قربك. وطبعا مرازي ما ام هيبيا خادكنا خضر الياس طاوسي ملك وخداي مي مزن انه فا ملتي بخفنش قداش بلا وحريكي هب ملتي ميجا جوشه بربي بفتلا جي واري خال حمو دبر سوري.